Že res, da gre evropski vozni park v popolnoma električno smer. No, ampak to se še ne dogaja povsod in tudi slovenska realnost danes večinoma še zdaleč ni električna. No, kljub temu pa se pri Renaultu tudi z Avstralom oddaljujejo od tistih popolnoma klasičnih pogonov z motorji z notranjim izgorevanjem. Vsi pogoni imajo namreč vsaj malo električne dopolnitve. No, za kakšno dopolnitev gre, pa razložimo takoj po kratkem opomniku. Naročite se na naš YouTube kanal in ostanite na tekočem z vsemi avtomobilskimi premierami. Pri Renaultu menijo, da je vmesna, torej hibridna pot, vsaj za nekaj naslednjih let, pravi odgovor. Najprej so tu tako imenovani blagi hibridi. A tu je električna dopolnitev, kot pravi že samo ime, zelo blaga. Bolj zanimiva rešitev je hibridni sistem e-tech in prav z modelom Austral Renault predstavlja njegovo novo generacijo. In kdo bi bil lahko boljši naslov za pojasnila kot šef hibridnega razvoja? Pa prisluhnimo, katere so glavne izboljšave. We have completely new design of engine, allowing the best ever efficiency with 41% for this 3 cylinders engine. And we have reinforced power of the electric portion of the electric machine by increasing size of battery from 1.2 kWh on a previous generation to 2 kWh on this generation. Ob vožnji tega avtomobila smo hitro dobili občutek, da je trivaljnik boljša bencinska dopolnitev hibridnega pogona kot pa štirivaljnik. V prvi vrsti zaradi svoje, bolj prijetne zvočne kulise. Ampak zakaj se je Renault pravzaprav odločil za manjši agregat? Reason for three-cylinder engine is to have the best efficiency. We have less friction and we have optimized dimensions inside the engine regarding combustion chamber and mechanical parts. You have here two effects. First is that max torque is much higher on the new generation, so that allows to charge battery at the same time as moving the wheels with a very low RPM, so this is a first effect. And a second effect is that you have different harmonics in the sound that makes you feel that the RPM is lower, but this is common to all three cylinders engines. Austral je torej avtomobil za vse, ki bi si želeli voziti nizkoogljično, ampak brez postavljanja domače polnilnice ali pa obiskovanja javnih. Ampak koliko smo pravzaprav s takšnim avtomobilom nizkoogljični? Especially city driving, we can save until 40% fuel consumption. And generally speaking, for all usage, general usage, average is 20% fuel saving. Australa smo danes popeljali na nekoliko daljšo vožnjo iz Ljubljane do Opatije in na tej vožnji smo ugotovili, da njegov hibridni pogon zelo tih, umerjen in nekako v skladu s pričakovanji mu najbolj odgovarja tista umerjena, hibridno umerjena vožnja. No, ampak v resnici, ko smo se peljali po cesti mimo Knežaka oziroma Ilirske Bistrice, po tistih dinamičnih cestah, pa se nam je zdelo, da je njegov hibridni pogon zelo odziven, pravzaprav bolj odziven od tistega, ki smo ga preizkusili na naši prvi vožnji v Franciji. No in seveda nas je zanimalo, kako je to mogoče. We are continuously improving this system. On Austral, we are continuously working to have perfect and reactive changes, especially regarding reactivity in gear change. We have emphasized response at low speed with major usage of electric motor until 50 kilometers per hour. So we have a very good response, a very good EV feeling at a low speed. Then we want to keep the best overall efficiency at medium speed, so we are combining both sources of energy. And then at high speed, we are using only the engine in order to use the best
efficiency source of energy, which is the engine at high speed. In ravno pri visokih, torej avtocestnih hitrostih, Renaultov hibridni sklop prinaša posebno prednost. Unique advantage of Renault system is ability to connect directly the engine to the wheels at high speed, allowing to use the best efficiency in the powertrain coming from the energy of the engine. Whatever other systems are keeping moving parts of electric system and is a little bit degrading the efficiency at high speed. Austral je ob tej priložnosti tudi uradno zapeljal na slovenske ceste in seveda se bo njegovim potencialnim uporabnikom zdelo pomembno, da bo avtomobil tudi vzdržljiv. No, kako zahtevno bo vzdrževanje hibridnega pogona v primerjavi z enostavnejšim benzinskim? Regarding short-term maintenance for the customer, we have removed belts from the engine, so no need to change belts. Oil in the gearbox is lifetime oil, so no need to change oil in a gearbox. Only customer has to change oil of engine. So, for example, in residual value comparison we have made for fleet, this powertrain is much better than conventional powertrain. Austral, ki bo na slovenskih cestah zamenjal model Kadjar, pa je zanimiv tudi zato, ker prinaša popolnoma nov oblikovalski jezik. Lahko bi rekli, da nekako spominja na novega, povsem električnega Megana, le da tukaj spredaj potrebuje precej večje odprtine za dovod zraka. In delno smo električnega Megana prepoznali tudi v notranjosti, a zdi se, da je notranjost Australa še na nekoliko višji ravni. In še ena tehnična posebnost zaznamuje ta avtomobil. Gre za štirikolesno krmiljenje, ki se prav tako kot hibridni pogon predstavlja v novi generaciji. Že ob prvi vožnji tega avtomobila smo se s pomočjo le-tega vozili ob notranjem obroču heliporta. Danes pa smo Australa zelo nazorno postavili ob bok Clio. No, kako koristnih je 5 stopinj zasuka zadnjih koles, pa si oglejte v prispevku, ki je nastal prav ob naši prvi vožnji.